درس 29 كملخص الفقه دون هنا يوتين في أحكام صلاة الاستسقاء في نياور جلد يرنيغا نانغو بانديان دان وايدي أرد ما هن جولين ترودين الله يرنوه الاستسقاء كون يرني نانغو هو هنا دو كفاندا دون كوندو هو دون طلب السقي كدا بغول يرنيده من الله تعالى يمودك الله direct harawana seg woni ko dabbira fannufusa wonki jidin majbulatun ko di podadi ala talabi e do dabbugol man yughithuha ummun faborodi ndiyam wa huwa Allahu hada dum non ko Allah tedo to don to ko wawi dum ko Allah tun wa kana dhalika dullati ka ma'rufan ko anda dum fil umamil madiya ender moftanuji febbino din si kokke wadi ndiyam dan arali be jula be toro Allah dan saajale kadi wa huwa dum min sunanil anbiya ko jade sunnaji annaba ben alayhi salatu wassalam qala Allah ta'ala ala dali ila ka annabi Musa wa idh istasqa Musa liqawmi anteto madana Musa juluno julde yarni nango fi yimbe makko be ay o wadi julde yarni nango jak wastasqa khatamal anbiya juli kadi julde yarni nango sakkitorde annaba be timode annaba ben to nabiyuna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam li ummati fi mufti mabbe den marratin mutaaddada lawi kontaadi nande wotere kadi wala kayfiyatin mutanawwi'a edo mbadiji seftudi wajima al muslimuna julbe mo wondiri ala mashru'iyya edo julbe ben kan hino fottani legoy ala mashru'iyyati edo shar'i negol mo wa yashra'u nasar'ina al istisqa julde yarni nango idha ajdabatil ardu silaydin din hokki ay am halat ni yori wan habasal matar tobongo jogitike ngo sakki ngo ala arde wa darra dhalika bihim dum do lorribe falama na salama ray dadirgal alnabe an yatadarra unde be yankinoto ila rabbin fade ka jo mabbe wastasbuhu be dabba mo yarni nango wayastaghituhu be fabinoramo bi anwa innoniji min at-tadarrui imorde yankinagol e lerkintagol taratan kenengo bis salati jamaa wadugol julde jamaa toro Allah aw furada ma wadugol goto toro Allah wa taratan kenengo bi du'a wadugol du'a fi khutbatil jum'a ka khutbaji juma wada du'a don toro Allah kenengo julde yari nango no warreno ko fasonji wiide yadul khatib khutbo on o du'a wal muslimuna julbe hediti men yu'minuna be amina ala du'a e du'a makko kenengo ko ni warrete mi mana ko embere wo no kokke den tidiri wataratan kenengo biddo ay ko du'a gol tun agibas salawati batte julde farilla den inna enet jul toro den Allah subhanahu wa ta'ala yo ndiyan saajo wa fil khalawati ko doni e tanji sortidi bila salatin ko alda e julde bi mana wa fil khalawati e der weddandeji bila salatin ko alda e julde wala khutba ko alda e khutba fa kullu dhalika dun do fop waridun juliyan nabi e ga annaba sallallahu alaihi wasallam ko wadi du'a fi yarni nango wa haka masala wa hukumu salatul istisqa nafore koni ko julde yarni nango annahu dum afwan kan wa hukumu salatul istisqa nyaawore julde yarni nango ko sunna ka ko farilla sunnatun dum ko sunna muakkadatun kono ko tentinaro liqali Abdullah ibn Zaid kharaja an-nabiy annaba sallallahu alaihi wasallam yaltuno yastasqi mudabba julde yarni nango fatawajjaha o fewtiti ila al-qibla ka qibla yadu tori wa hawala ridaahu wayliti tiggare makko nek thumma salla refte juli rak'atayn jahara wa fenyini fihi ma majibil ila jangi on toujours wano ka julde juma ka julde idi ka julde wenyu nange muttafaqun alayhi wa li ghayrihi de hadiseji buy ko hinama min al ahadisi morde hadiseji wa sifatu salatul istisqa sifa julde yarni nango fi mawdi'iha ender nokkure mudun den wa hakamiha e nyaawuje mun den ka salatul idi no yani julde idi net fa istabu hino yida fi'lu ha gollugol dum kadi fil musalla ka salatul idi ender terenji ka julete don wonande julgol idi gol wa kama nyaawre mun den ka hakami salatul idi wayo nyaawre julde idi fi adadi rak'at ender kontore darde den bi mana ko de didi wal jara e fenyingol gol bil qira'ati jangi on wa kawni aylatagol julde nden to salla ko inde julde qabla al khutba ko di khutba wa fi takbirati zaid e fi takbiraji beedi din fi rakati ula ka darde aranere
ɓeydugol ɗon ɗi jeego wasaniyate kadi mere gablal qira'ako adi jangimo ɓeydugol ɗon ɗi joyi takbirati jiɗin ɗi waɗete wono iidi on juulirte bi mana julde yarninango kono iidi juulirte ko waɓutu goto kadi waɗete ko e tere goto kadi waɗete kama sabaga wono feƴƴirno noon bayanahu ɓanginalngol en fi julde iidi nden net fi salatil iidi e nder julde iidi nden قال ابن عباس عبد الله بن عباس ماكي صلى النبي صلى الله عليه وسلم أن باجي الله جولي ركعتين دار إيدي كما يصلى الإيدي ونبي جولي تأيدي قال الترمذي إمام ترمذي ماكي حديث حسن صحيح وصححه نسلنا حديث الحاكم وغيره ويقرأ جنگ في ركعة الأولى كدان أن رش توزر بسورة سبح اسم ربك الأعلى باو غيني فاتحة وفي الثانية كلمة بسورة الغاشية ويصلي جولا يرننا أن جولا يرننا أهل البلد يمبليدين دين دون في الصحراء كتيرين لأن سبحانه الله صلى الله عليه وسلم لم يصليها بجولالي جولا يرننا إلا في الصحراء سونا كتيرين ولأن ذلك يوند وادغونغول كتيرين أبلغ قدوم برات تيميند يوتيند في إظهار الافتقار فنينغول حتو نجينغول إلى الله تعالى فادك الله تو وإذا أراد الإمام سيمام من فعلام الخروج يلتقل نون لصلاة الاستسقاء في جلد يرنانغو فإنه كانكو ينبغي هرينوان أن يتقدم دي أدن تنت ذلك دون تذكير الناس أندن تنغولي بنتاو واجوبه بما يلين قلوبهم كونكو هوينة برد مقبلين من ذكر ثواب الله مرد أندن تنغولي براج الله دين وإقابه إلى التمكولين ويأمرهم ويمر بالتوبة توبغول من المعاصي إيوا إجيجي والخروج يلتقل من المظالم إيوا إتوني بردها سبرتقل إلى مستحقها فادي إكدهاندي دون بمعنى سبرتقل توني دين نبتدي كدهاني وندي دون لأن المعاصي سبب جيجي دين سبب لمن القتري هدوغل توبو هرس حاجتا وإن قطع البركات يتجيغل باركيجي والتوبة توبوغول والاستغفار ودوغول إنسانانغو سبب أندو كدي سبب لإجابة الدعاء في جابنا نقول دعاء قال الله تعالى سيدنا الله دالي ولو أن أهل القرى هربهم بشيء آمنوا واتقوا لفتحنا من أودتين عليهم بركات بركي من السماء والأرض ولكن سكون بودال بهلال بقوم دين كذبوا بفن فأخذناهم من ننجرب بما كانوا سبقوا بلاتي كون يكسبون بفقتو يلا دانبه ويأمرهم ويمر بكانكو إمامهم بالصدقة إتقل صدقة على الفقراء دو واسب بين والمساكين مسكين بين يقول إمام بكانكو إمامهم ويمر دون هذا ونال نودنا وجيب مكو نودنا وكيس مكو ما بينغور مكو وانا نودنا وتغورني لأن ذلك سببهم بسبب لرحمة ونند يرمين ثم يعين لهم رفت تطلنو يتبع يوما يلل ثم يعين لهم رفت تطلنو بكانكو إمامهم يوما يلل يخرجون قال بيالتة فيه مودون بفق مقبلي تهيئوا فيه بهبلو ويستعدوا بهبلو لهذه المناسبة في قال قول الهان قال الكريمة تد قال بما يليق كونكو يويتي هبلا قول بها اما قول من الصفة امور دي صفة المسنونة سننادو ثم يخرجون رفت بيالتا في الموعد بفدور إلى المصلى بياك جولو قول بتوعد وندو دي ينكنار مكو بياغال وتدلل هويند بهولako be hoybe ko Allah woni teddudo wa idhar fenyingol lil iftiqari hato jingol moƴƴa ila Allah ta'ala ka Allah wali qawli ibn Abbas sabu ma ko Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma kharaja an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaltunu lil istisqa fi julde yarni nango mutadallilan tay ko be hoybe mutawadi an yankinibe mutakhashian yankinibe mutadarrian lirkitibe. قال الترمذي حديث حسن صحيح وينبغي هنهاني ألا يتأخر عند تلتتا أحد هاي إغوت من المسلمين إمور دي جولو بين يستطيع تود هنواوي الخروج يالتغل نهاني هرغوت تلتالي تاتا نواوي يالتغل حتى السبيان والنساء هاي صنع بين إباي كوي اللاتي بين صنع بين إباي كوي لا تخشى الفتنة بأن أهورما توا yaltugol hayben sonnabe be andandare masibe yalti la takhsha hara hulakal fitna bi khuruji nasabu yaltugol mabbe
sonnaɓe taw ɓen si yalti no hulɓinata ɓe fitin worɓe ɓen ma hino hulɓinata galleli ɗin weddo ko ɓen ɗon tun hani wonde ton kala tawɗo si yalti hulɓinaki koyo o yaltu fa yusalli bihim al-imam imam on julna ɓe rak'atayn kama sabaga no feƴƴiri noon thumma yaktubu refti khutbatan wahidatan ɗon ko khutba goto ko ɗon lutodiri e julde iidi on wa ba'da al-ulama yoga jomiraɓe gande ɓen yara hino yi ɗon kadi go yaktubu ko yo khutbatayni khutbaji ɗiɗi walamuru fiha kede muwasil no yaaji ha madama ko sunna na farilla e ella ɗuɗa ko tawata kon lurral hino waɗa e mum walakin skone aligit sar rabbin ina gongol ala khutbatin wahidatin e khutba goto arja ko ɗum ɓuri jiccude min haythu dalil immorde ka tawata dalil on hino e mum وكذلك كون نون كون الخطبة لا تقول الخطبة بعد صلاة الاستسقاء باو جلد يرني نانغو هو أكثر أحواله كدون نون بري دودو دي الحالي مكو دين كان كون لا صلى الله عليه وسلم واستمر دوما قول عمل المسلمين قول لجلب بين عليه هوري وورد جولي أنه نلا صلى الله عليه وسلم خطب بخطب قبل الصلاة كدي جول غونغول وقال بماكي bihi wa qala bihi wi'i ɗum ba'dul ulama yoga jomiraɓe gande wal awwal ko aranun ɗum arja ɓuri jiccude nani juulugol si khutuba ko ɗum ɓuri jiccude wallahu a'lam ko Allah non woni anduɗo wa yanbaghi no hani an yakthara nde ɗuɗɗinta fi khutbatil istisqa e nder julde yarninango nde ɗuɗɗinta ɗon min al istighfar immorde tubugo rutto wa qira'ati e jangugol ayati ayaji allati den fiyaɗe woni mum al amru yamirgol bihi tubugo rutto lianna dhalika sababu ɗum ɗo fo sababu li nuzulil ghayb ko sababu saƴinay ɗum ndiyam ɗam wa yukthiru o ɗuɗɗina min addu'a immorde e du'agol yatlubul ghaytha fi toragol Allah ndiyam min Allah ta'ala immorde ka Allah wa yarfa banta yaday sokeje makko ɗen lianna nabiyya sabu annaba jallon sallallahu alaihi wasallam kana latika yarfa'u yadayhi mo bantayno sokeje makko den fi du'ayi e nder du'aji makko den bil istisqa ka yarninango hatta yara hayi o bayada ibtayhi tan daniri din kaleno ki mabbe wa yusalli bi jula ala nabiy do annaba jallon sallallahu alaihi wasallam yanna dalka sabudun min asbabil ijaba ko jaden e sababu jabagol jabinane gol du'a julugol ene laado ويدعو ودورا بالدعاء دعاء الواردة جولو دين عن النبي كجت النبي جل صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن إنرند النقور ده اقتداء به كان ينتقل قال الله تعالى لدالي لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ويسنن سننا يستقبل القبلة وفيت القبلة في آخر الدعاء كسكتور الدعاء ويحول أويل تريداه وانا رمكوندم ما تيغار مكوندم ما برمس مكو كانكو إمام دعاء ديو فيجعل اليمين على الشمال ووادر كونير تكون كنيام وواتر دون كنانو والشمال على اليمين كونتر تكون كنانو وواتر دون كنيام وكذلك أنهم ما شابه الرداء كلا كنان لتتا اتيغار من اللباس إمورد برناتير ديو ونكفوني أون كالإباءة wano mete longol e kufune on e misor on wonande sonnajo e tiggarende wonande gorko e debbo wona hawi ay ko nandita tay dum lima fi sahihain sabukari kon ka bukhari e ka muslim anna nabiyya wonde annabajo sallallahu alaihi wasallam hawwala o waylitino ila nas o fewtintine yimbe ben zuhara o bawa makongon wastaqbala al-qibla o fewtu ka qibla yadu motoro thumma hawala ridaahu refti o wayliti tiggare makko den kadi wal hikmatu naforinen fi dhalika imun kunnun addi on laado waylutu wallahu a'lam ko Allah andi dum nayen dabbutu ko fi hundu no wadi on tigi waylita tiggarde ustaz mi do mari landal don bayimbe no landi ha fekkiti be landoto ko duwa landede ko duwa ka landade andi ten ne laado no maki ala na hayto kum qila wa qala wa kathratu su'al wa ida'atul mal mi hadi on wowo mi hadi on duddingol lande kon duddingol lande ko landagol ko mara important hayso ko gotal landida haray dum do mara haray aduddini landagol ko mari important si a noddi téléphone nyallangal petuma a nabi email e nyallangal petda landade tay ko hawrondiri e sababu ko do landede haray aduddinali en fami at-tafa'ulu
ko ɗuni nafoore nden bi tahwil hal e waylutugol ngol ka alhaali ɗon kama hiya wano ɗum woniri e amma hiya gayino woniri noon alayhi e dow muɗum min shiddati riha min shiddati ko fi iwgol e sattende ila raha yaha e newende wa nuzulil ghayth e jippagol toɓongo no gasa ko ɗum woni attafa'ul wiɗen nafoore nden bi tahwilil hal ko sabu waylitagol alhaali on amma hiya ittamo gayino o woniri noon alayhi e dow muɗum bimana ko puutoru ndum waylitira ma tiggarde ma metelongol ma misoro ma burmusu on ko fi andingol Allah yo wayluto o alhaal ɗo artira o alhaal ɗa min shiddatin iwa e sattende ila rakaya e hoyende wa nuzulul ghayth e jippagol ndiyam wa yuhawwilu nasa ko wona noon yimɓe julneteɓɓen kamɓe kadi ɓe waylitay ardiyatihim tiggaje maɓɓe ɗen wono imama waylitiri noon lima rawal imam ahmad sabu ko imam ahmad filli wa hawwala nasa yimɓe ɓen kadi waylitay ma'ahu wondude makko ardiyatihim tiggaje maɓɓe ɗen wali anna ma thabata e wonde konko tabiti fi haqqi nabi haqqi annabajo sallallahu alaihi wasallam thabata no tabiti kadi fi haqqi ummati e haqqi mofte maɓɓe ɗen ma lam yadulla dalil ma dama dalil tindinali ala ikhtisasihi bihi e hertinanegol ne laaɗo ɗum bimana kala ko ne laaɗo waɗi haray mofte makko ɗen kadi no hani waɗude si wona hara sharia on inni en oyi ɗum ɗon ko spécialité fi makko kanko tun thumma inna saqallahu almuslimin thumma in saqallahu almuslimin si Allah on yarni julɓe ɓen awa haray moƴƴi ko ɗum yeli ɗen ko ɗum tori ɗen ko ɗum tijjorɗen mo wa illa si wona ɗum si ndiyan ɗan saƴali hani a ahadul istisqa ko yoɓe fillito yarninago on ko yoɓe reppeto du'a on saniyan ɗimmu si marsali wa salisan hatata ɗum ko yoɓe jogo ko raɓɓiɗe ko hakka ndiyan ari o lianna alhajata sabu alhaali on sabu noon haajo on da'iya tan ko nodduɗo ila dalika faade jokkugol duumo haka ndiyan ari o eɗen andi sen didi asugol koloru ɗo ma foras eɗen andi fi en asi hanke en asi hande ma en heeɓi meteraji tel en tant que ndiyan arali yaltali en jokkay ka wa ida nazala almatar so tawi woni toɓol ngon kippike haaligoy si ndiyan ɗan sa ƴeewi sanno no sunnina an yaqifa nde darete fi awwalihi ka arande mum ɗon kisan bi mana ka ndiyan ɗan sa ƴiwo accira noon kisan li yusibahu afwan wa in nazala almatar si ndiyan ɗan sa ƴeewi sanno no sunnina an yaqifa nde darete fi awwalihi ka arande ndiyan li yusibahu fiyo ɗan heɓumo fiyo heɓumo kanko wonɗo juulude on wonɗo torade min immorde majja bi mana si ndiyan ɗan saaƴi hara dogaka nataka cuuɗi on tigi wona ɗon ɗan piyamo seeɗa legoy ko leefa seeɗa wa yaqulu inna allahumma ya an Allah sayiban nafi'an awa toɓo nafowo awa saaƴay ɗan nafay ɗan wa yaqulu inna mutirna si woni ɗan helto inna mutirna awa min toɓinama bi fadlillahi sabu ɓural Allah ngal wa rahmati e yurmede makko nden hara o naadali ɗon e mantagol ndiyam ɗan ari barki Allah e komi waɗi kon du'a yarninango o imama amen du'a mum no jaabo mamin he komi tori Allah wo jaaboto naata ɗon e mantugol hoore mum ma mantugol imam mum on ha hande kadi wonta shirku ko yon tigi wi mutirna bi fadlillahi wa rahmati wa idha zadatil miyasi ndiyan ɗan ɓeydike kadi bimana ɗan ari kadi ha feƴƴiti wa khifa hulama minha e majjan addararu lorra kadi sanna haray no sunnina an yaqula nde on tiginata allahumma ya Allah hawalayna wala alayna Allah waylitan men wona yo waylito e hoore amen ko ya sansan men safe kokke ɗen ndiyan ara wona yo sanso e hoore amen allahumma ya Allah ala zwarabi wal akami wa butunal awdiya wa nabita shajar bimana Allah ma ya an Allah men torkema ndiyan ɗan ko men faalaɗan ala zorabi ko e dow awa dewirɗe ɗen koye ɗan aru dewa embere ko wowi dewde kon wal akami bimana e fi puɗi ɗin bimana koye ɗan aru embere ko wawata heccinɗinde leydi ndin fuɗa wa butunal awdiya e embere deedi e ko ɗum woni jooli ɗin bimana yodi jooli ɗin heewu embere mum on wa manabitu shajar e fuɗugol puɗi ɗin ko embere ɗum ɗon komin tori Allah wona e feƴƴuɗo ma ɗum men lorroto legol lenno sabu no nelaɗo sallallahu alaihi wasallam kana o laati ke siɗan ari yaɗan continue yaqulu dhalika mo makayno ɗum muttafaqun alayhi
haray ko wi'a ko nelaɗo no makayno ɗum ko fottana ɗum hadi